merler menен akimlerге ayрыкча башка мамлекет органдары жетекчилерine айтып коюу. Mevler qanday ishlash kerak? Men emneni ko'rish kerak, emneni ko'rmish kerak. Так. Meni hurmatli prezidentimiz aytdi, elni cho'g'iltib, yetakchilar cho'g'iltib shu turg'izib bir aytib qo'ychi shuni. Shundan uyga olsinchi. Mana bo'sh shaharni mendan uyga olsinchi, turib qo'yamiz. Mana. Shu bo'sh shaharni mendan uyga olsin. Söz bilen aytib emas, mana ulguni o'zi ko'ra olib o'tasizlar, ko'rib o'tasizlar. Bunda ushtiyash barni ko'rsatib. Ko'rib o'tasizlar. Soat qanchada turadi? Qanchada ishlaydi? Qilgan ishlarining jiyintig'i. Mana bugungi kunda agarda shu Jengishbek To'xtorboyevni bo'sh shahar merligidan biz olib ketamiz deylikchi. Bo'sh shaharning neylari ne bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Hızlı şartlar. Çok bu merler işlemesin, yarım yıl, bir yıl, 2 yıl işlemesin. Devizsizleşir. Oturuyoruz. Men Nagiyan'ın gibi aytdim. Buna şu ko'rsatib qo'yichi deb prezident aytdi. Başka mamlaket organlarga, başka merlerge. Qana mermin deganda turg'ach o'rtamizda. Kim mer bor? Qaysi merler bor? 1, 2, daha qaysi merler bor? O'sha 3. Daha qaysi merler bor? Tak, isterseniz Özgür Şahin. Özgür Şahin Bey, kimsiz adınız? Eldos Tayyip. Eldos İsa'yı. Tayyip. Tayyip. Aydınız. Özgür Şahin Bey, Tayyip Eldos. Tak. Tak, siz aydınız. Civar Aslanali, Nokat Şahin Bey. Kaysal? Nokat Şahin Bey. Nokat Şahin Bey. Siz? Parası Şahin Bey. İmam? İslam. Tak, hurmatli nerede? Buna gördüler, o şehrin, o oblusunda da nerede görüyorlar. Özgür Şahin Bey, Nokat Şahin Bey, Cana, Karasu Şahin Bey. Bunu To'xtorboyev işleri işin ko'rgasizlar? Ya. Uyga olasizlar mı baytasizlar? Alıtasizlar mı? Biroq birov o'rnidan ertaga soat 5 ga turib olib turib ishlaganiga ko'radi. Nima uchun uyga olmaysiz? Ya. Uyga olmaz. Alıtasizlar mı? İşte öyle başka. Tak. Özgür Ukrayna başçısı Raylat olmaz. Qaramadasız Özgür Şahin? Şu aytqanday oldu, yaxshi o'tirib. Точно? Özgür Şahin'dan bir kilo çeşim bereyim demek. Onu o жерде qanday oldu? Так, жетекші, қараң келіңіздер жақынырақ. Мен бір мәселені тек айтып қояйын. Мұндағы президентімізді пару етсін. Мына міне келіңіз, То'xtorboyev. Жақынырақ келе бер. Так, hurmatlı жетекшілер, акимдер бары берді, акимдер, мерлер тұрасынары. Бұл мәселені біздің hurmatlı президентimiz Садыр Кожоевич жақсы іштегендігі үшін деп Ош шаарынын мэріне береке берді. Ош шаарынын мэрінің бүгінгі күнде жасап жатқан жұмыстары президентімізге жағып отыр. Президентimiz айтып отыр, башқа мамлекет органдарға дағы үлгі болсын деп отыр. Аларға дағы берейін деп отыр. Бергенде дағы бұл белекті hurmatlı президентimiz жеке өзіне берсін деп отыр. Өзіне меншік қатары беремін деп шуну жеткізіп қой деп менен сұранып отыр. Şuna bir kol çağып koyыңыздар. Sizге рахмат, işinizге ийгилик болсын, денсаулықты болуңуз, жакшы иштеңиз, мындан кийин да жакшы иштеңиз. Рахмат. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз, кудайга жакшы болот. Рахмат. Экенине кызмат кылам. Рахмат. Силерге да ушундай белектер буйрулсын. Жетекчилерибиз, айрыкча президентибиз ушундай белектерди берип, кубанып, мени ушул işenip koydum ele, mör kılıp, же болсо дагы bir mamleket üçün kızmatka koydum ele, prokuror boldu ele, sot boldu ele, ушул жигиттер жакшы иштеп атат, рахмат деп, şu mamleketibиздин жетекчиси кона турган иштерди аткарууга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат. Саламатты болуңуздар. Рахмат баарыңызга. Мен кетесиз? Өзүңүз кандай билейинчи? Siz машинаңызды көрсүн да мына айдаганыңызды. Canlı maçlar ekan? Canlı maçlar.
请关好后备门。